Sahin, Karolis Leonard Rifandi. Sekit 2, Pembinaan Budi Pekerti. Dan atau dipandang perlu untuk dilakukan perubahan akan dilakukan sebagaimana mestinya di kemudian hari. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Palembang tanggal 11 Mei 2022. Kepala Sekolah Stanislaus Nugroho, SH. Karena kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan yang sehat. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu Guru dan teman-teman karena telah mempercayakan tanggung jawab ini kepada saya sebagai Wakil Ketua OSIS SMP Xaverius 7 Palembang periode 2022 sampai periode 2023. Saya akan berusaha untuk memajukan visi, misi, dan program yang telah direncanakan oleh Ketua OSIS, dan semoga program-program tersebut penghormatan umum kepada pemimpin agar saya dapat mewujudkannya. Demikianlah kata I got my head out the sunroof, I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. You got those pretty eyes in your head, you know it. You got me dancing in my bed, so let me show it. You are exactly what I want, kinda cool and kinda not. Wanna give myself to you. Yeah, we're driving down the freeway at night.
out the sunroof. I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on my mind. You got me stuck on the thought of you. You're making me feel brand new. You're more than a sunshine in my eyes. I got my head out the sunroof. You got me stuck on the thought of you. Driving down the freeway at night, I only got one thing in the back of my mind. I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you. I got my head out the sunroof.